Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і я рады ізноўку вітаць у нашым эфіры наших калег, журналістаў, расследавальнікаў з бюро медыа. І як звычайна, і гэта вельмі радуе, у студыі у нас знаходзіцца Ксенія Везнікоўцева. Прывітанне, Ксенія. Добрый дзень. Ну і пакуль што толькі зумам да нас далучаецца, але спадзяюся, некалі даедзе і да студыі. Таксама прадстаўнік бюро медыа Алексей Гуліцкі. Прывітанне, Алексей. Вітаю. Ну што ж, вы ізноўку нас парадавалі новым расследаваннем пра тое, як жыве самая чэсная сям'я Беларусі, сям'я Лукашэнкі, і як яна чэсна зарабляе свае грошы. Без всякай кумаўства, карупцыі і ўсяго астатняга, што звычайна ёсць дзе-то там, звычайна там у Літве, у Польшчы, там у Амерыках гэтых, а вот у Беларусі за 30 гадоў змагання з карупцыяй там ўсё пераможана, ўсё перакопана і вынішчаныя самыя карэньчыкі. Але ці так яно ўсё, зараз мы і даведаемся. Алексей, нечакана вы звярнулі сваю увагу на румынскага бізнесмена Віталія Буздугана. Правильно вымаўляю тут румынскае прозвішча. Чаму вы раптоўна звярнулі увагу менавіта на гэтага бізнесмена? Ну і как бы вы так безумоўна у сваім расследаванні тэкставай версіі, як звычайна, пачалі здалёк, так з такім гэтым як так прыгажосцямі, расказалі нам пра дразды. Нагадали, я ж просто чытаў і уяўляў вот гэта сабе ўсё, гэта ціхія вулачкі драздоўскіх вот гэтых вось скромнікаў, якія там жывуць. Ощутили себя немножко жителем Дроздов? Ну, скажем так, на экскурсію нібыта схадзіў, ведаеце, як там... Ну вот, понравилось, и им нравится. Ну да. Алексей, і ўсё ж таки, прычым тут дразды, прычым тут румынскі бізнесмен, як вы ўвогуле на яго выйшлі? Для нас саміх з'яўленне гэтага румынскага бізнесмена было нечаканым, ніколі мы пра гэту фігуру не чулі. Гэта такое новае імя, за якім мы будзем пільна сачыць, бо сачыць ёсць за чым. Як вы азначылі, пачынаем наше расследаванне з таго, чым гэты румынскі бізнесмен у Беларусі валодае, і ў яго нерухомасці ў Мінску, вось побач з драздамі якраз, амаль на $1 мільён. Пытаннечка, адкуль такія грошы ўзяліся? Ну і потым мы распавядаем, як ён сваё багацце зарабіў у Беларусі. Як мы выйшлі на гэтага бізнесмена? Дзякуючы нашым чытачам. Ад аднаго з нашых чытачоў мы атрымалі дакумент пра паседжанне Мінздрава. Увогуле тады не ведалі ні пра румынскага бізнесмена, ні пра яго харому ў Мінску. Просто з'явілася інфармацыя, што вось ёсць такая фірма Plasma Union, новая ў Беларусі, якая збіраецца вырабляць прэпараты і лекі з крыві. Ну, мы пачалі глядзець, што гэта за кампанія такая, хто за ёй стаіць. Выявілася, што за гэтай кампаніяй стаіць іншая кампанія, за этой іншай кампаніяй яшчэ адна, за той яшчэ адна. І за ўсімі гэтымі кампаніямі стаіць вось такі румынскі бізнесмен Віталій Буздуган. Ну, мы пачалі капаць ужо, чым ён валодае яшчэ. І знайшлі яго сетку з 15, як мінімум. Гэта тое, што мы толькі знайшлі да гэтага часу. 15 кампаній у самых розных сферах, усе зарэгістраваны ў Беларусі, большасць з іх размяшчаецца ў Вялікім Камні, індустрыяльным парку, то бок атрымоўвае ільготы ад дзяржавы, і большасць з іх звязаныя альбо з Александром Зайцевым, гэта кашалёк Лукашэнкі пад санкцыямі, альбо з Ігорам Рачковскім. Гэта такі былы топ-чыноўнік, былы кіраўнік Дзяржпагранкамітэта. Ну, і пра гэта мы распавядаем у нашым расследаванні. Ну і паступова будзем. Я гляжу, што вы не толькі, як звычайна, выказваеце падзяку кіберпартызанам, якія дапамагалі у падрыхтоўцы гэтага матэрыяла, але і калегам з румынскага расследавальскага праекта Public Record. Ксения. Почему? Як ввогуле налажваеце контакты с коллегами? Гэта ёсць нейкая такая расследовательская сетка, дзе толькі там закидываешь запыт, ну і как бы выходзяць люди на контакт, ці ввогуле як это працуе, то бок наколькі атрымліваецца наладзіць супрацу так, каб люди
ну, как бы допомагали со здобычей информации и известок? Ну, бюро является членским центром OCCRP и GIGN. Это крупные центры по расследовательской журналистике, которые объединяют в себе различные организации по всему миру, на всех континентах. И, конечно же, нам проще всего работать через них, потому что буквально в каждой стране есть свой расследовательский центр, и благодаря вот сети OCCRP и GIGN мы можем найти партнеров. И довольно-таки просто обращаться к коллегам, когда у тебя есть какие-то разработки и наметки, и предложить им поработать совместно над какой-то темой, вне зависимости от того, где они находятся, потому что ну, такие интернациональные темы, они интересны, и Беларусь в некоторых аспектах, безусловно, интересна, конечно же, и нашим зарубежным коллегам. И мы, в свою очередь, когда к нам обращаются коллеги из различных стран, мы тоже стараемся либо подключаться к их темам, да, либо помогать им в их разработках, потому что, конечно же, когда ты ну, живешь, допустим, в стране, да, какой-то конкретной, или ты работаешь с этой страной, то, безусловно, ты больше знаешь о каких-то персоналиях, о каких-то рабочих инструментах, о каких-то базах, как проще достать какую-то информацию, у тебя есть источники, с которыми ты можешь поговорить. Поэтому, конечно же, работа с другими изданиями, безусловно, очень важна, и мы в бюро стараемся практиковать это по возможности как можно чаще. Калі звярнуліся да румынскіх калег і агучылі імя чалавека, які вас цікавіць, наколькі гэта было для іх дзіўна? Ці яны сказалі: о, так этот жа ж, вот у нас тут на яго тут вот тэчачкі цэлыя. Як адрэагавалі? Калегі былі здзіўленыя, таму што не чулі такога імя, бо працуе апошнія гадоў 15 Буздуган менавіта ў Беларусі, бо Румынія ўсё ж такі краіна еўразвязу, там нейкія законы ўсё ж такі трэба ім падпарадкоўвацца. У Беларусі інакш. Вось, таму бізнес у яго ў Румыніі ёсць дагэтуль, з гэтым нам калегі дапамагалі, мы глядзелі, ці валодае нечым у еўразвязе, і дапамагалі нам зразумець, як Буздуган з Румыніі ўвогуле ў Беларусі апынуўся, які ў яго былі сумесныя нейкія праекты. Вось, але зацікавіў нашых калегаў Буздуган, таму што такое новае імя, і яго партнёр былы, бо гэта былы партнёр, гэта такі вядомы румынскі банкір, бізнесовец, які даўні спонсор нядаўна абранага прэзідэнта Румыніі. Шмат гадоў яны з ним супрацоўнічаюць, і вось гэты банкір, які спонсаваў прэзідэнта Румыніі, ён таксама вёў справы з Буздуганом. Таму калегі зацікавіліся. То бок так вось как-то цесна ўсё звязана, да? Але атрымліваецца дзіўная сітуацыя, што как бы бізнесмен, які мільянер, які мае там столькі кампаній, і яго не чулі, як не ў Беларусі, пра яго ніхто не чуў, вот як кажа Алексей, так і румынскія калегі пра яго не чулі. Наколькі, Ксенія, вот я разумею, што можа так зараз пытанне такое чыста рытарычнае, але наколькі шмат такіх бізнесменаў можа апынуцца ў Беларусі, пра якіх ніхто не ведае, а яны насамрэч там мільёнчыкамі добрымі варочаюць? Ну, сложно сказать на самом деле. Я предположу, что еще такие прецеденты могут быть на самом деле, потому что Буздуган, правда, для нас довольно новое имя. Безусловно, оно у нас проскакивало где-то в каких-то расследованиях, но мы его не включали, потому что мы до конца не понимали роль этого на самом деле человека. И действительно было удивительно, что никто глобально даже имени его не знает, а он оказывается таким крупным бизнесменом, действительно серым кардиналом, за которым стоят довольно влиятельные люди и в Беларуси, и в Румынии. Поэтому, как говорится, счастье любит тишину, да, и некоторые бизнесмены разного порядка, безусловно, это понимают и стараются лишний раз не отсвечивать и не привлекать к себе внимание. И, как мы видим, это действительно рабочая схема, потому что можно как бы наворотить делов за 15 лет, да, но при этом оставаться супер непубличной фигурой, и о тебе знают где-то в кулуарах, да, в самых важных местах, где принимаются непосредственно решения, да, всем этим руководить, но при этом оставаться в тени, не давать интервью, не отсвечивать где-то в прессе, да, на самом деле такой, ну,
такого плана очень часто придерживаются некоторые и российские олигархи, например, и какие-то бизнесмены, и даже топ-чиновники, у которых потом оказывается имущество на миллиарды там, российских рублей, да, естественно, коррупционных. А глобально как бы широкая общественность про этих людей ничего не знает. Там тот же Тимченко, да, российский олигарх, много лет вообще никто не понимал, кто это такой, откуда он взялся, даже фотографии его в СМИ не публиковали, да, поэтому, а потом уже, когда опубликовали, да, начали журналисты-расследователи копать и выяснили, что это, оказывается, школьный друг Путина, да, и вот здесь история с Буздуганом, она тоже довольно красноречива, потому что оказывается, что бизнес, он, конечно же, свой, ну, в такой мере не смог бы взрастить, безусловно, без помощи Зайцева и Рычковского, да, а вот именно фигура Зайцева, ее довольно многие преуменьшают, да, они не могут оценить как бы масштаб влияния этого бизнесмена. Он ведь выходец из администрации, он выходец из Совбеза, он бывший помощник Виктора Лукашенко. И я помню даже, когда мы делали расследование про Ксенза Лушука, он писал обращение для того, чтобы как бы пролоббировать для Зайцева вот этот вот орден там папский орден, вот этот рыцаря, да, и он сформулировал о том, что еще в конце нулевых, когда Зайцев работал в администрации, он был мостиком как бы между администрацией и даже, он подчеркнул, самим президентом Беларуси. То есть уже в нулевых, у него в конце нулевых было такое влияние, что он как бы мог сводить, там, решать какие-то вопросы на самом высоком государственном уровне. Он имел вход в кабинет Лукашенко, и неудивительно, что как бы при таких возможностях он не только сам ушел в частный бизнес и добился довольно весомых успехов, да, в Беларуси, но и помог как бы своим партнерам, в том числе, тоже наладить свои какие-то бизнес-отношения и сколотить целые империи. І вось тут цікавы момант, Алексей, ці высветлілі вы, якім чынам, з чым заходзіў Буздуган у Беларусь і калі гэта было? Мы высветлілі, што яшчэ ў самым пачатку нулявых Буздуган супрацоўнічаў з Беларусю, але яшчэ ў Румыніі. Ён туды ганяў на экспарт мазы, прадукцыю маза. Вось, і з гэтым уже ў Румыніі быў скандал, калі аўтобусы, вытвараныя на мазе, кампанія, у якой Буздуган працаваў, паставіла па завышаных коштах у Румынію. Там адзін аўтобус каштаваў, калі не памыляюся, 90 000 евро. Гэта ў пачатку нулявых, і гэтыя аўтобусы нават кандыцыянераў не мелі. Вось гэта такі першы выпадак, які мы зафіксавалі ў Румыніі. А потым у 2007 годзе, калі вось гэты спонсор румынскага бізнесмена, якога я ўзгадываў, ён прыходзіў у Беларусь, адкрываў там філіял сваёй міжнароднай кампаніі. Вось ён у партнёр сабе і ўзяў Буздугана. Як мы мяркуем, таму што ў Буздугана ўжо былі сувязі наладжаныя з нашай краінай, вось з мазам, ўжо нейкія бізнес-стасункі былі. І вось пачынаючы з 2007-2008 года Буздуган з Беларусі не вылазіць. І вось калі гэты банкір румынскі ўсё ж такі вярнуўся дадому і зараз робіць выгляд, што ніколі ў Беларусі не працаваў і ўсё адмаўляе, а то Буздуган застаўся ў нас і наадварот развівае тут сваю бізнес-імперыю. Вось, там усё пачалося з мазаў, а зараз, ну, там ужо і фармацэўтыка, і будаўніцтва, і сельская гаспадарка, ўсё-ўсё. Ксенія, і ўсё ж такі, вот мне цікавы такі момант. Ну вот бізнесмен, умоўна, там, румынскі, венгерскі, там, французскі, які-небудзь, які там паглядзеў нейкія навіны, паслухаў нейкіх сваіх калег і вырашыў таксама зайсці ў Беларусь, адкрыць свой нейкі бізнес. І вось мы глядзім на гэтага Буздугана і разумеем, што ён тут атрымаў нейкія знаёмства з Зайцевым, атрымаў нейкія магчымасці крышывання, магчымасці там выхада, ну, калі ўжо не на Лукашэнку, ну, то, умоўна кажучы, дзесьці ў тое кола ўжо магчымасць. Як? Вот як гэта робіць, як это адбываецца? Ну, як вот я прыйшоў, дайце мне сюды Зайцева, я тут зараз з ім замучу, а ён мне адкрые дзверы. Ну, на самом деле, в таких авторитарных странах, как Беларусь, где процветает коррупция, налаживать такие связи, если у тебя есть деньги, влияние, довольно-таки просто, потому что чаще тебе даже не нужно как бы искать какой-то схематозик. Есть велика вероятность, что если ты что-то из себя представляешь и можешь быть полезным этой схеме, тебя эта схема найдет сама, потому что, как уже нам рассказывали различные источники,
Лукашенки, да, не всегда креаторами, да, каких-то знаменитых схем становилась там, не знаю, администрация, например, да, или сам Лукашенко, или кто-то из его окружения, да. Как правило, креаторами таких идей могут становиться и сами бизнесмены, да, которые приходят и говорят, знаете, вот у нас тут есть как бы коммерческое предложеница, вот рассмотрите, да, и потом, значит, человек как бы его разрабатывает, оно уходит в работу, потому что оно прибыльное, оно может принести потенциально какие-то деньги не только ему, да, но и он может потом своими этими прибылями поделиться. Поэтому я думаю, что когда... ну, опять же, не забываем, что Буздуган тоже в Румынии, он же не, там, не с улицы пришел, у него уже был какой-то свой налаженный бизнес, да, кроме того, у него уже были подвязки как бы вот с крупным вот этим инвестором, по-моему, его звали Матеус Пеун, да, то есть который в итоге оказалось как бы, ну, в перспективе он знаком с президентом Румынии через одно рукопожатие, да, то есть он уже как бы в Румынии был довольно-таки непростой человек, и, конечно же, для людей, которые хотят зарабатывать большие деньги, такие страны, как Беларусь, они подходят оптимально, потому что в таких странах, как у нас, да, немного решает там какая-то здоровая конкуренция или экономическая состоятельность. Самое важное – это умение как бы оказываться в нужное время в нужном месте, находить общий язык с людьми, иметь какие-то классные предложения и быть лояльным, соглашаться, безусловно, играть по предложенным правилам, которые заявляет как бы эта страна. Я б хацеў дадаць, Да. калі можна, Ксенія, да, я згодны ўсім, што яна сказала, але магу пракаментаваць яшчэ, як было менавіта з Буздуганам, ну, як хутчэй за ўсё было. Бо калі ён і яго вось гэты партнёр, які потым стаў спонсарам прэзідэнта Румыніі, яны калі заходзілі ў Беларусь, яны заходзілі туды з кампаніі, якая займаецца кансалтынгам і інвестыцыямі. То бок яны прыходзілі ў Беларусь інвеставаць свае грошы. Канешне, уладу гэтым зацікаўленыя. І што цікава, у іх быў спачатку трэці партнёр, экс-супрацоўнік службы бяспекі Лукашэнкі. То бок самага пачатку у іх ужо былі сувязі з вярхушкай. Хутчэй за ўсё гэта абмеркавалася, гэтым румынам дваім далі адкрыць гэтую кампанію, ну і паставілі вось чалавека, які быў у службе бяспекі Лукашэнкі. Потым з'явіўся Зайцаў, сябар, потым з'явіўся яшчэ адзін сябар Рачкоўскі, і вось так сувязямі Буздугана аброс. Я хотел бы звярнуць увагу яшчэ на такі момант. Ну, зразумела, там розныя кампаніі, там вы самі глядзіце, калі хочаце, можете там пра іх штосьці сказаць, чым яны займаюцца, чым яны адметныя, чым яны цікавыя і гэтак далей. Але у вас ідзе раздзел, які вы назвалі праца на карысць грамадства, і расказваеце пра арганізацыю, ну, неўрадавую нібыта арганізацыю, міжнародны фонд супрацоўніцтва і партнёрства Чорнага мора і Каспійскага мора. Ну і думаеш, і прычым тут карупцыя, прычым тут бізнес, прычым тут Буздуганы гэтыя ўсе. Вот што, пра што гэта сведчыць? Чаму вы звярнулі ўвагу на гэты аспект? Так, это насамрэч вельмі важны аспект, таму што вось такая арганізацыя, як вы назвалі, яна пазіцыянуе сябе як неўрадавую такую НДА-арганізацыю. Але насамрэч яна падкантрольная ўладзе, і яна праштурхоўвае ўсе наратывы, якія ўладзе патрэбныя. Навошта такія арганізацыі існуюць? Таму што сваю лаяльнасць трэба заўсёды падмацоўваць нечым, каб табе працягвалі верыць, каб табе дазвалялі свой бізнес рабіць. І вось праз такія арганізацыі, якія быццам бы дабрачынныя, праштурхоўваюцца ідэі, якія там выгадныя, ну, у нашым выпадку Расіі. Вось. І гэта арганізацыя з велізарным цяжкім названнем Міжнародны фонд, яна была створаная даўнім сябрам Владзіміра Пуціна. Яшчэ са студэнцкіх часоў яны сябравалі. Гэты чалавек, Віктар Хмарын яго ж завуць. Ён яшчэ быў сведкам на вяселлі Пуціна, нават і жаніўся з яго сваячкай, то бок з Пуцінам яны там павязаныя вельмі моцна. І ён стварыў вось гэту арганізацыю, якая праводзіць канферэнцыі, праводзіць там нейкія івенты для моладзі, для дзяцей, пад эгідай вось за ўсё добрае супраць усяго дрэннага, неўрадавая арганізацыя. Але калі паглядзець, што яны кажуць на сваіх мерапрыемствах, гэта што, ну, Расія там усім сябар, всем трэба сябраваць з Расіяй, а вось у краіне там
нацысты, ну карацей, все вось гэтыя пракрамлёўскія наратывы выпрасоўваюцца просто ў такой абёрцы для тых людзей, якія ўжо не вераць прапагандзе, якая ну просто брэша агрэсіўна. Вось існуюць такія арганізацыі, якія ўсё гэта падаюць як такую цукерачку, да. І вось у такіх арганізацыях у нас і быў Буздуган. І хутчэй за ўсё там яны з Зайцевым і пазнаёміліся, таму што Зайцев у гэтай арганізацыі таксама быў. І яны разам нават сустракаліся з Лукашэнкам у 2014 годзе, калі з'езд вось гэтага фонда праходзіў у Беларусі. Зноў жа, да, не ўрадавы фонд, але яны сустрэліся там з топ-чыноўнікамі, схадзілі па нараду да Лукашэнкі, і вось на той нарадзе якраз прысутнічалі Буздуган і Зайцев. І Лукашенко хваліў праекты гэтага фонда. Зноў жа, калі вы не ўрадавыя, ну, чаму вам патрэбна падзяка ад дзяржавы? Ну, это вот как раз-таки тот яркий пример того, о чем я говорила, когда нужно принимать правила игры, и, безусловно, нужно отрабатывать в виде социальной нагрузки. И помимо того, что как бы нужно показывать всячески свою лояльность, да, и поддерживать какие-то нарративы страны, в которой ты работаешь, безусловно, конечно, эта организация и такого рода вообще организации могут становиться и вот этим мостиком в нужные кабинеты, потому что, по сути, вот такая организация — это как бы цена Буздугана за знакомство с Лукашенко. Мы тут поддержали, значит, Донбасс, мы тут поддержали Майдан, мы тут поддержали как бы сторону России, да, Лукашенко на это обратил внимание, снизошел, и вот уже как бы лицом к лицу Буздуган с ним знаком, и уже как бы можно двигаться дальше, потому что одно дело это заочное знакомство, а другое дело это пересечься в каком-то кабинете, пожать друг другу руку, посмотреть в глаза, обменяться какими-то фразами и получить еще и рекомендацию от какого-то важного человека в свою сторону, как от Зайцева, потому что Зайцев всегда был на хорошем счету у Лукашенко, безусловно. Я вот еще чакаў, калі вот гэты русский след праявіцца і прагучыць. І тут, безумоўна, вот пачалі з гэтага фонда, дзе прасоўваюцца ідэі рускага міра так званага. Гэта таксама мяне вельмі здзіўляе. Вот няўжо чыноўнікі, няўжо Лукашенко не адчувае для сябе пагрозу ад гэтага рускага міра і распаўсюджвання гэтых ідэяў. Але наколькі я зразумеў, і ў гэтага Буздугана таксама ёсць нейкія там зацікаўленасці у вот рускім гэтым накірунку, с рускімі бізнесменамі, с рускімі праектамі, наколькі яны ўсё ж такі звязаныя і наколькі у сённяшніх умовах, калі тым ці іншым чынам шмат хто перапрафілюецца на працу на вайну, тут вот нейкім чынам ён адзначыўся ці не адзначыўся. Алексей. Так, адзначыўся. У Расіі у яго зарэгістраваная кампанія, але яна, ну, хутчэй за ўсё, як прыкладка проста выкарыстоўваецца. Але ў яго ёсць вельмі цікавыя партнёры, з якімі ён у Беларусі адкрывае кампаніі. Першая такая кампанія, яна называецца Iridio Energy, і яна вырабляе аптымізатары электраспажывання. І вось партнёрам Буздугана ў гэтай кампаніі з'яўляецца грамадзянін Расіі Сергей Дубоў. Ён вось гэтыя электрааптымізатары вырабляе для расійскага рынку, у тым ліку ён, напрыклад, стварыў асобную фірму, якая забяспечвала энергазберажэнне ў Крыму пасля анексіі. А зараз ён пастаўляе вось гэтыя энергааптымізатары ў акупаваныя тэрыторыі. Донецк, Луганск, Запорожжа, вось туды. Але потым у Буздугана з'явіліся яшчэ больш цікавыя партнёры, з якімі вось яны і адкрылі тую самую фірму, якая збіраецца вырабляць у Беларусі прэпараты з крыві, з якой мы пачалі наша расследаванне. Ну і там партнёры просто топ-топ узроўня. Першае, гэта такая уплывовая сям'я Апазавых, якія кіруюць ну просто сеткай з аптэкаў, з прадпрыемстваў фармацэўтыкі ў Расіі. І яшчэ адзін іх партнёр гэта Алексей Орджонікідзе. Ён паходзіць з сям'і таго самага Сярго Орджонікідзе, які быў паплечнікам Сталіна, і вось гэтая сям'я, яна вельмі ўплывовая ў Расіі. То бок бацька гэтага Алексея Орджонікідзе, які з'яўляецца партнёрам Буздугана, ён дыпламат, ён працаваў у ЮНЕСКО, дядзя яго таксама дыпламат, працаваў ажно ў ААН. Брат гэтага Алексея, ён працаваў з Кабаевай на вось гэтай нацыянальная медыагрупа.
Вось, якая кіруецца усімі гэтымі правладнымі СМІ ў Расіі. Потым ён сябруюць з Кавальчукамі, якія спонсары Пуціна, набліжаныя да Пуціна. І сам гэты Алексей Орджанікідзе, ён стварыў у Расіі ў 23 годзе кампанію «Рустехдрон», якая вырабляе ударныя дроны, якія армія расійская выкарыстоўвае на вайне ва ўкраіне. І вось гэтым чалавекам, які такім займаецца, Буздуган у Беларусі адкрывае кампанію, якая будзе вырабляць прэпараты з крыві. А для чаго такія прэпараты з крыві патрэбныя? Для таго, каб лячыць параненых, якіх у Расіі з вайны становіцца больш і больш. Гэтая кампанія, якую яны адкрылі, яна прама заяўляе, што яна будзе вырабляць такі прэпарат альбумін. І вось гэты прэпарат, ён незамянімы пры медыцынскім даглядзе за раненымі, і ў Расіі дэфіцыт гэтага прэпарата. І вось Буздуган у Беларусі збіраецца яго вырабляць з крыві беларусаў разам з бізнесменам Орджанікідзе, які стварае дроны, якія бамбяць Украіну. І тут узнікае пытанне, ўсё ж таки, калі гэта вельмі цікава падсочваць там шлях, якім там чалавек прыходзіў, як там развіваўся, з кім кантачыў, але мы маем на сёння 20 год, пасля якое былі пэўныя абмежаванні санкцый, і тым больш 22 год. І ў гэтай сітуацыі румынскі бізнесмен, бізнес-імперыя і гэтак далей, гэтак далей. Ніякім чынам не каранулі яго санкцыі, ўсё і іміджавыя страты і ўсё астатняе, чаго пазбягаюць усе нармальныя бізнесмены. Ну, если мы говорим про его румынский бизнес, безусловно, после 2020 года он немножко подстраховался и подтер сайты, убрал всякие упоминания о минских проектах и вообще о том, что в Беларуси был у него филиал, потому что, безусловно, после 2020 года для европейского бизнесмена сотрудничество с Беларусью, оно было очень токсичным, да, поэтому как бы тут он тылы немножко прикрыл, но глобально, конечно, пока его никакие санкции не коснулись, но мы, конечно, постараемся поспособствовать тому, чтобы ситуация эта поменялась, потому что, как мы видим, на Беларуси этот круг не замыкается, да, он пошел дальше, он нашел довольно-таки крупные связи с очень влиятельными людьми в России, продолжает строить и развивать свой бизнес там, потому что, ну, как говорится, кому война, кому мать родная, да, это российское население, обычные люди, налогоплательщики от каждого дня войны просто нищают, да, а бизнесмены, которые работают с войной, они на ней зарабатывают просто колоссальные деньги, и никто просто так, как бы, от этой кормушки его палками не отгонишь. Вы же видите, да, что один и тот же бизнесмен, вот этот Орджоникидзе, да, он одновременно создает дроны, да, которые людей там убивают и ранят, да, а другой рукой, да, как бы он создает какое-то предприятие по там созданию лекарств с плазмой крови для того, чтобы этих раненых там людей, там своих там российских солдат или еще кого-то просто лечить, да. И знову на фронт. Но это же просто верх лицемерия. Ёсць два моманты, вот вы агучылі, да прыкладу, не один раз прагучала прозвішча Зайцева, як там партнёра гэтага Буздугана. Увогуле у вас галава абазначаная такой шматзначнай назвай «Не разлей вода». Але ж, наколькі я разумею, вы самі паказваеце, што у пэўны час ну как-то разлілася вода, яны там сышоў Зайцаў з фірмы, там ці аддаў, там ці выкупілі ў яго, ну карацей кажучы, былі перапісаныя яны на іншых асобаў, і ўсё, Зайцева няма, ну в сэнсе для вот бізнеса Буздугана. Алексей. Ну, глядзіце, чаму Зайцева там няма? Таму што Зайцев пад санкцыямі, каму гэтыя праблемы патрэбныя? То бок Зайцев все перапісаў не на нейкіх іншых людзей, он перапісаў усё на Буздугана. Вось кампаніі, якія былі створаныя сумесна Зайцевым і Буздуганом, цяпер належаць толькі Буздугану, таму што Зайцев пад санкцыямі і еўрапейскімі, і амерыканскім, а Буздуган не. І ўсё, і ўся праца працягваецца. Мы ўжо ведаем з папярэдніх расследаванняў, што Зайцев сыходзіць толькі на паперы, а потым усе гэтыя кампаніі, каб абыходзіць санкцыі, каб пад іх не трапляць, яны знаходзяцца ў валоданні там яго сваякоў, яго давераных людзей. Вось адзін з такіх — гэта яго даўні сябар Буздуган.
Ну и опять же, как бы Зайцев, он довольно быстро попал под санкции, один из самых первых. Поэтому вот эти вот все поползновения с переписыванием активов, они произошли у него одного из самых первых, да, и он довольно быстро избавился от активов, которые планировали работать за рубежом, и там он поставил своих каких-то доверенных людей, топ-менеджеров, номиналов, либо даже там, ну, как бы уже даже в бизнесе появились члены его семьи, например, его единственный, как бы, наследник Роман Зайцев, да. В последние пару лет наблюдается тенденция обратная. Он снова переписывает компании лично на себя, но, как правило, это речь идет про тот бизнес, который сосредоточен внутри Беларуси, либо он планирует ориентироваться там в плане экспорта на, например, ближайшее какое-то зарубежье, да, там это Средняя Азия, Россия, там, например, либо Китай, либо Эмираты, да, то есть там, где, в принципе, санкции ему не страшны, этот весь бизнес он записал лично на себя, там, наверное, его самый ключевой сейчас актив — это Рузэкспедиция, она давно уже после там множество манипуляций с переставлением там формальных собственников, пришел он к тому, что все-таки вот ему сподручнее как бы руководить этим всем самому, да. Ну и еще, конечно же, появляется в некоторых компаниях его сын, ему уже 20, по-моему, 1 год, да, то есть он довольно взрослый, уже как-то, ну, пора отрабатывать хлеба, да, и подключаться к бизнесу, подхватывать как бы вот этот вот семейный бизнес и дальше его развивать, потому что как раз-таки вот как и Буздуган, Зайцев, он сейчас в Беларуси сосредоточен просто в самых различных секторах экономики, да, и он просто везде, там, от ритейла до фармацевтики, да, там, от какой-то там сельхозтехники до там сельского хозяйства, сфера гостеприимства, какие-то заводы, пароходы, то есть до конца как бы подбить, а в каком количестве компаний Зайцев является бенефициаром, да, и вообще, которые ему подчинены, там вообще, наверное, ну, как бы пойдет на десятки единиц. Алексей, ёсць што добавить, ці перайдзем да іншага? Давайте пойдем до іншага. Мяне вось цікавіць яшчэ один момант. Вы пишете: у 2020 годзе у ягоным бізнес-саюзе с Александром Зайцевым з'явіўся трэці кампаньён Ігор Рачкоўскі, экс-кіраўнік Дзяржпагранкамітэта і даўні сябар Віктор Лукашэнкі. Слухайте, ну вот бізнес-імперыя уже ёсць. 20 год, на гэты момант яны ўжо маюць там колькі там кампаній, там мільённыя нейкія прыбыткі. І раптам нейкі чыноўнік, колькі чыноўнікі афіцыйна зарабляюць у лукашэнкаўскай Беларусі, мы ведаем, ну нейкі нішчыброд у параўнанні з гэтымі Зайцевымі і Буздуганамі з'яўляецца і раз трэці партнёр. Ну, як это яно працуе? Так оно так и работает, потому что, ну, извините, Рачковский, во-первых, это не какой-то дядечка с улицы, да, во-первых, это... Дядечка с улицы, его уже выпердаляли ногой под зад погранкомитета. Да, окей, хорошо, его там условно сместили с должности, да, он там просмотрел этот плюшевый десант и был наказан, да, но не забываем, что такие вещи в Беларуси прощаются, не всем, но прощаются, а прощаются они тем, кто приближен к власти. Игорь Рачковский был очень близок к Виктору Лукашенко и наверняка остается по сей день. Он был знаком и с Дмитрием Лукашенко, да, то есть, в принципе, как бы его карьера, она от них в какой-то степени была зависима, да, и тем не менее он, даже несмотря на какие-то свои там косячки, да, он все равно был и оставался значимым топ-чиновником, ну, в глазах, конечно, как бы окружения Лукашенко, и таким людям, их просто так никто в утиль не списывает, а как раз-таки таким людям положено после своей, как бы, ну, уйти на пенсию, да, получать как бы свою повышенную пенсию относительно обычных граждан Беларуси, да, но при этом у таких людей появляется всегда возможность зарабатывать. Их можно поставить, например, в какой-то бизнес, да, там, потому что такие люди, как Рачковский, они выполняют сразу две функции. Во-первых, как бы они и себе как бы копеечку на хлебушек, на икорочку зарабатывают, а второе, они выполняют функцию вот этого смотрящего, да, как говорится. Всегда есть в каком-то значимом бизнесе вот такой вот выходец там из КГБ, из БП или еще из каких-то ведомств, который обязательно будет сидеть и смотреть, чтобы все там было окей, чтобы там кого надо не обсчитали и так далее. Яркий пример, например, Василий Дементей, бывший там глава погранкомитета.
Да, чем он занимается в итоге? Он даже бывший еще, по-моему, председатель КГБ. Вот, чем он занимается на пенсии? Он сразу же ушуршал в Бремена Групп руководить этой компанией. По сей день он завязан в бизнесе Зайцева. Не потому, что он там какой-то крутой специалист, а потому что, во-первых, да, он бывший силовик, высокопоставленный силовик, у него есть связи, притом связи вот в конкретной области, то есть он может как бы приехать, да, и на месте быстренько порешать, обкашлять вопросики, да, в пользу как бы своего нового нанимателя, да, ну, как бы вот он обеспечивает вот какую-то логистику вот такую, да, он обеспечивает крышу, он за всем наблюдает и при этом себя тоже не обижает. Вот зачем Рачковский, собственно, и появился в этом бизнесе, потому что это благодарность от семьи Лукашенко за лояльность, за выслугу лет, потому что ему положено. Ну, больш падрабязна і пра сувязі Буздугана з Зайцевым і тыя фірмы, якія там зарэгістраваны, на каго яны рэгістраваліся, перарэгістраваліся, чым яны займаліся і займаюцца. Таксама больш падрабязна і пра жыццёвы шлях Рачкоўскага і таксама пра яго удзел у гэтым бізнес-імперыі умоўнага Буздугана. Таксама лепей за ўсё, конечно, не з нашага зараз вось з нашай размовы рабіць нейкія высновы, а зайсці на сайт Бюро Медыа, паглядзець, пачытаць, там все распісана падрабязна. Вот Ксенія мне нават скардзілася перад пачаткам эфира, як яна замучылася верстаць на сайт 3 версии гэтага артыкула. Но тем не менее, расследование просто восхитительное. Алексей мастер эпистолярного жанра, всем рекомендую, так сказать, припасть и насладиться. Ну, конечно, одно вот там некалькі абзацаў пра дразды уже чаго каштуюць. Ну, конечно. Але давайте, может быть, калі мы кажам про бізнес-імперыю, мы можем казаць все ж таки про нейкія грошы, фінансы, якімі актывамі, чым яны варочаюць, што яны маюць і дзе гэтыя грошы? То бок яны працуюць недзе, яны дзе-то хаваюцца, то есть про якія сумы ідзе ўвогуле гаворка? Алексей. Ну, слухайте, мы ж у гаманец не можем залезці да Буздугана і даведацца, колькі там у яго на рахунках грошай ляжыць, але мы можем меркаваць па нейкіх ускосных прыкметах, як вось нерухомасць, напрыклад. Ну, калі у чалавека адной толькі нерухомасцю, адным толькі Мінску на $1 000 000, ну, можна толькі пазайздросціць большасці з людзей, так? А потым, каб гэтыя 15 кампаній заснаваць і каб яны ўсе дагэтуль дзейнічалі, ну, таксама патрэбныя грошы, бо там же працуюць людзі, ну, хаця б адзін чалавек, бухгалтар там павінен быць, так? Яны ж таксама вырабляюць нешта. Ёсць яго там сярод гэтых 15 кампаній такая Еўрафарм-інтэграцыя, вельмі буйная кампанія, якая забяспечвае прэпаратамі ну, тысячы аптэк па ўсёй Беларусі, як дзяржаўных, так і прыватных. Гэта ж все, ну, это вялікія памеры. Ну, я б гэта, канешне, напэўна, мільёнамі мерыў, але тут трэба зрабіць зніжку на тое, што мы не ведаем, колькі з гэтых грошай ідуць менавіта Буздугану, а колькі бярэ сабе Зайцев, потому што, ну, на паперах гэта ўсё Буздуган, але мы ведаем, хто за ім стаіць, так? Плюс мы можем меркаваць па тым, як гэтыя людзі вядуць свой лад жыцця. Буздуган прыватны чалавек, яго мы нават не знайшлі ў соцсетках, хаця вось Ксенія у нас спецыяліст па гэтаму, але яго мы не знайшлі. А вось сям'я Рачкоўскіх, у яго 5 дзяцей, у Ігора Рачкоўскага, яны, наадварот, яны вельмі актыўныя ў соцсетках, і яны там посцяць, як яны Новы год сустракаюць на Мадэйры усёй сям'ёй, як яны ездзяць у туры па Еўропе амаль кожны год, то ўсёй сям'ёй, то паасобку. Можа меркаваць, што грошы на гэта ёсць. Вось. Плюс я яшчэ хацеў дадаць, што чаму Рачкоўскі быў патрэбны гэтаму бізнесу, гэта тое, што яго зяць працуе кіраўніком у вялікім камні, індустрыяльным парке, які дае ільготы ўсім бізнесам. І вось там зарэгістравана большасць гэтых кампаній Буздугана, але яны не маюць ніякага дачынення да гэтых высокіх тэхналогій, якімі павінен займацца вялікі камень. То бок проста грошы з налогаў беларусаў, яны ідуць на тое, каб даваць ільготы кампаніям Буздугана, якія нават, ну, не адпавядаюць патрабаванням гэтага індустрыяльнага парку.
Ну, технически, да, бюджет недополучает какие-то налоги, потому что фирмы Буздугана находятся вот в этом великом камне, в котором уже по большому счету просто и жук, и жаба сидят, да, и получают льготы. Но вот преимущественно, конечно, бизнес Буздугана зиждется как бы на этом. И это довольно-таки серьезная экономия, особенно если учесть, что эти фирмы, они не соответствуют критериям отбора в этот индустриальный парк. Ну, Такое чистое надувательство. Да, я разумею. Глядзіце, вот мы узгадывали Зайцева, які знаходіцца под санкцыямі, як ён тут усімі там магчымымі сродкамі хаваецца там ці сыходзіць ад гэтых санкцый. Алексей там збольшага расказаў, можна, конечно, яшчэ раз звяртаю ўсіх на сайт бюро медыа да гэтага матэрыяла, каб больш падрабязна пачытаць, але мы заўсёды прывыклі как бы разважаць такім чынам. Вось расследавальнікі выкрылі таго ці іншага там прадпрымальніка, бізнесмена, чыноўніка, які займаецца там альбо нейкімі там бізнес мае, які працуе на вайну, альбо тым ці іншым чынам ну неяк там парушае санкцыйныя абмежаванні, і што о, хаваўся, мы цябе выкрылі, зараз і ты патрапіш под гэтыя санкцыйныя там ціски, твае кампаніі, твой бізнес і ўсё такое, потому что няма чаго. А у дадзеным выпадку мы можем про гэта казаць. Усё ж таки, наколькі я разумею, ну збольшага бізнес ну как бы і з вайной не звязаны, і нібыта там не такі ўжо там как бы нейкія там парушэнні, якія накладываюцца то умоўна і нібыта і не кашылёк Лукашэнкі. Вот можна, то есть вот які разлік просто выкрылі, ці тут сапраўды ёсць тое, пра што можна там сказаць партнёрам на захадзе, звярніце ўвагу, вот ўсё ж таки в санкцыйных спісах не хапае, вот ёсць месца, павінна быць месца і для гэтага чалавека і яго бізнесу. Слушайте, конечно же, поводы такие есть, потому что начнем с того, что у нас белорусские бизнесмены в санкционные списки из-за меньшее попадали, да. В первую очередь, конечно же, Буздуган классный претендент, на мой взгляд, потому что здесь очевидно доказанная связь не только с кошельками Лукашенко, да, но и с самими властями. Второе, это то, что он, у него есть партнеры в бизнесе, который непосредственно завязан на войну, да, и при этом этот человек пытается усидеть сразу на нескольких стульях, да, он пытается там и в Беларуси денежку заработать, да, и на войне свой кусок урвать, да, и при этом и румынский паспорт у него в сейфе лежит, да, румынский-то бизнес у него до сих пор активно, более того, в 23-м году он открыл еще одну компанию, да, то есть у него этот запасной аэродром, он все равно присутствует, безусловно, да, плюс не забываем о том, что у него есть подвязки и с властями Румынии, да, потому что он буквально через вот одно рукопожатие знаком с нынешним президентом Румынии, да, то есть как бы вероятно, скорее всего, может быть такое, что если его предложат в санкционные списки, возможно, как бы будет какое-то столкновение с неудовольствием, да, потому что мы знаем истории, да, когда различные европейские страны, ну, как бы просто отказываются вводить санкции против кого-то, да, и не голосуют, да. Такой был пример и с Венгрией, такой был пример и со Словакией, в том числе, поэтому возможно, например, и Румыния в том числе не поддержит вот этот ввод санкций против Буздугана. Но мне кажется, что он довольно-таки приемлемый кандидат на санкционный список, потому что ну, он действительно сделал все для того, чтобы там оказаться. Ну и на завершение. Все ж таки апошні абзац вашага артыкулу сакрэт поспеху. Ну вы тлумачыце, ну в прынцыпе мы гэтую тэму не адзін тут раз ўжо закраналі, якім чынам той же самы Буздуган здолеў вот пранікнуць ва ўсе сферы, у чым сакрэт яго бізнесу. Ну тут ужо і Зайцева, і Рачкоўскага, і ўсіх астатніх узгадалі, але вы там далей пішаце: на дасягнутым Буздуган не спыняецца. То бок вы уже бачыце і тыя схемкі, якімі ён далей будзе, плануе рушыць сваю бізнес-імперыю. Так, конечно, безумоўна, не спыняецца ў тым плане, што яго самая маладая кампанія ў Беларусі была зарэгістравана ў 2025 годзе. Гэта адбываецца прямо зараз. Гэта імперыя, яна просто разрастаецца і павялічваецца. Плюс, як мы ўжо высветлілі, у гэтую імперыю ўжо заходзяць і расійскія партнёры, і не абы якія.
то бок і на Расію ён пачынае працаваць. Ну і да гэтага яшчэ дадаецца тое, што ў Румыніі Ксенія таксама заўважыла, ён таксама працягвае адкрываць свае кампаніі. То бок ўсё, бізнес працягваецца, і нават жонку сваю уже да гэтага бізнесу далучыў, ужо яна на яе ўжо некалькі кампаній таксама запісаныя. Вось што мы тут мелі на ўвазе. Таму будзем за ім сачыць абавязкова і будзем, ну, я ўпэўнены, што знойдуцца яшчэ кампаніі, ён будзе нейкія на сябе адкрываць. Вось. І хацеў яшчэ дадаць пра санкцыі, што каб на яго звярнулі ўвагу, у нас ёсць версія на англійскай мове, і вось OCCRP, гэта міжнародны цэнтр, які аб'ядноўвае ўсіх расследавальнікаў, які чытаюць літаральна ўсе. Ён таксама падрыхтуе публікацыю па матывах нашага матэрыялу, каб больш людзей пра гэта ведалі. Нашы румынскія калегі таксама ў сябе апублікуюць інфармацыю пра Буздугана. Ну і мы накіравалі запыты таксама уладам Румыніі, распавялі пра знаходкі нашага расследавання і папрасілі афіцыйны каментар. Как-то отреагировать, либо принять какого-то рода меры, да? Ну, як я зразумеў з артыкулу, вы здолелі датэлефанавацца да Буздугана і спытацца ў яго, ну, прынамсі, як у яго атрымліваецца працаваць у такіх розных юрысдыкцыях. На што Буздуган вам заявіў, што ён не займаецца бізнесам, ніколі не меў сумесных праектаў з Александром Зайцевым і даўно з ім пасварыўся, адказваць на іншыя пытанні адмовіўся. Ну вось бачыце, аказваецца, і бізнеса няма, і Зайцева ці то ведае, ці то не ведае, ці то ўжо пасварыўся. Карацей кажуць, як кажуць у гэтых інтэрнетах, хто-то урод. Но мне чамусьці падаецца, што гэта не мае зараз удзельнікі нашага стрыма, а менавіта румынскі бізнесмен. Ну, профессия у іх такая. Вот Алексей, кстати, с ним разговаривал, это был просто анекдот, потому что он ему говорит, вот вы знакомы с Зайцевым? Он говорит, нет, я не знаком. Он говорит, так у вас вот такая-то, такая-то, такая-то компания совместная. Он такой, ну да, знаком. Но вот мы как бы поругались, поссорились, мы как бы больше вот не общаемся. Ну, как вы не общаетесь, когда у вас бизнес совместный? Что значит не общаетесь? А мы скрозь зубы с ним вот размовляем. Через силу. Хотя действительно есть как бы предпосылки думать, что бизнес может продолжаться, даже несмотря на то, что партнеры в ссоре, потому что бытует такая легенда, да, вот знаменитая о Бременно Групп, да, где 3 сооснователя, это Зайцев, Алексин и Воробей, и вот как бы в кулуарах говорят, что на самом деле они все втроем злейшие враги и просто друг друга ненавидят лютой ненавистью, да, но из-за того, что как бы они довольно-таки влиятельные бизнесмены, приближенные к Лукашенко, да, им вот приходится, скрипя зубы, кооперироваться, да, и как бы вести бизнес на благо, так сказать, ЗАО «Семья». Ну что ж, яшчэ раз звяртаю ўсіх да сайта Бюро Медыа. Спасылачка ёсць у нас у каментарах і в опісанні да гэтага стрыма, так што заходзьце, чытайце больш падрабязная, вялікі артыкул, сапраўды грунтоўная праца Алексея і ўсёй каманды Бюро Медыа. Так что усім прывітанне, асаблівае прывітанне Алексею Карпека, якога недавно завочна арыштавалі. Так что працуйте далей, а вы слухайте і глядзіце нас і подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, наши шановныя гледачы і слухачы. До сустрэчы, жыве Беларусь.